أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله محمد الصلاة والسلام على سيدنا وأهل البيت والطيبين والطاهرين الصلاة والسلام حق حسابنا الصلاة والسلام في شهيدنا في كربلاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Mire mangle sajdime prejnalen, taj mire mangle sajdime prejlalen. Ko akava vakti so tumen kadiken akava je kratko video, ka mangavte informiri naftumen, odnosno te upoznaj naftumen, je ke bud šuže bukeja, kova so me mislinama deka trebala te penđarenla, a so itale odeja budi, te kera lafi daro ovto udara e dženeteskere. Саве тале одла удара, сарвикине напе одла удара, хем саве становника кувена ко одола удара, односно ко одла овто дженете. Прво ка починавту менге таро почетак. О Аллах дженешанеху англедер, значи те створинел е Адеме алейхиселам тај Хава, нормално оле синеле коплани те керелјек дујнаја, која со кјодеа дуњаја ка живинел о алеми инсанije. Да би те живинел о алеми инсанije, о мора те створинел јеке муше та јеке џуња. Значи створинја е Адеме алейхиселам, хем створинја е Хава селамулаји алейха. И поента и талитаро кава со о Аллах джелешанеху. И ако о мелеке алеске сигнализиринге, односно вакерге, дека ов со мангела те керел инсајна ко мануша, дека тародла инсајна ковен мануша кола со ковен неверника, мануша кола со ка проливинен рат, мануша кола со ковен зулумкајра, хем мануша нормално кола со нанете слединен е Аллах е скоро друго. O Allah odova джангја, емо Allah вакергалинге ме джанава одова со тумен на джанена. Одолеске ме анјум заклучок, те створинав е Адем алейхиселам. Коте со покасно исто створинала е Хава селамулаји алейха. Ама далеске джандо о Allah джелешанеху со ковол таро мануша, ов створинја од дженети, хем створинја од дженеми. Створинја од зуриети, од бијанибе, е инсане скоро, хем створинја од мерибе, е инсанен горо. Ама, ов англедер садла букјате створинел, ов створинја од дженети, хем створинја од дженеми. Ко дженеми како венсар со джанена тумен, са окола мануша, кола сине неверника, кола сине непослушне Аллахеске, хем кола со накерге и бадети Аллахеске. Мануша кола со сине зулумкајра ко почивтипе. Мануша кола со намерени имани. Мануша кола со никед оленгоро шеро напелуки сежда. Мануша кола со никед на вакерге ла илаха иллаллах. Оленге Аллах безбединга, jak katrani obezbedingalge cehennem. Ko cehennemi si isto efta stepejna, efta udara ili efta sostojbe. A ko cenneti o Allah stvorinja jek poviše sostojba, jek poviše udar, jek poviše stepeni. Odoleski ko cenneti si ovto udara ili ovto stepeni. Па баш од олеске, мангава кутумаро авутно вакти, те упознајнавтумен, колајтале акала овто удара со о Аллах створинјален е манушески, е манушипаски, е инсанеки. Нормално, колајтале створиме према одејла е манушенгере, кова сој тале иманлие, кова сој силен таквалуко, кога со силен имани, кога со
и сине шуже амеле, кога со керге ибадети лески. Аме мате дуговлачинав туменге акава дерси буд, каджав директно каджав те вакерав туменге, колајтале одла овто удара хем саве становникја кој каковен кодола овто удара. Прво, ка починав таро прво удар е дженете скоро, кога со викиналапе Баб ал Салат или Дженетул Салат. Ко акава прво дженете скоро удар или состојба или степени или меками, каковен окола мануша кога со бут кълдинге, кога со сине дајма ко намази. Дали окола сојтале аменге намазија обавезна? Хем уедно окола да кола со на неаме ги обавезна. Са сојтале, например, тахаџуд намазија, нафиле намазија. Одолада исто мануша кола со денгепе ко асавке намазија, хем сар намази кога со јамиге обавезно панч вактија намази, хемо нафиле намаз, акава дженети тало обезбедимо акале манушенге, кога со викиналпе Баб ал Салат. Дујто удар тало е дженете скоро кога со викиналпе Баб ал Рајан. Акава дженети тало кердо, акава степени кердо коле манушенге, специјално кола сока постине. Значи, не само пости са Рамадан, кога сој тало јекмасек, него емо кола да нафиле постија, кога сој аменге исто и си амен севапија те постина. Ама, ака теко акава дженети, наете кувено кола мануша само сока постинен рамаданеске, а окола дешујек масек, наe ништо товен активна, ко баши е Аллах е скоро битие или е Аллах е скоро таквалу. Значи, акава рајанитало, плюс награда околе манушенге, кола со цело живото ковен иманлие, цело живото какерен амела, цело живото ибадети какерен, а плюс какерен уручи, а плюс какерен рамадани, а плюс какерен нафиле постија, а дале манушенге тало обезбедимо, значи, акава дженетул рајан, кога со тало ленге обезбедимо. Значи, насамо рамазанеске сока постинен, а окола масеќа насине активно муслимани, едноставно бистерја е Аллахе, само ко рамадани муслимани. Оленге наважинела акава дженети рајан. Он трито удари тало Бабал Тауба. Дженетул Тауба. Дженетул Тауба, кер дој тало од ова дженети, околе манушење кога со какерен тоубе, кога со кавен ко тујбе, кога со кавен ко естакфура, кога со кавен ко истиази, хем камолинен пе Аллахе, те опростинен ленге о Аллахо ленгере грешке со керде, джикоте сине ко неверништво, джикоте сине ко делалети. А палодова, почминге товен муслимајна, почминге товен активна ко пиро пакавипе ко ислам. Акавај дженети тало специјално акале мануше. Кога со покајгепе, хем почминге тековен години ислами емикер гепес ко закони е исламеске, односно ко шартија, кога со Курани вакерја. Оштарто удар е дженете скоро викинала пес Баб ал Садака. Баб ал Садака тало акава дженети кердо коле манушенге, кога со тајма денге садака, хем кога со денге зекати. Акавај тало дженети специјално акале манушенге. Садаклие манушенге. Зекатлие манушенге, ама наоколе манушенге кола со фалингепес е садакаја. Фалингепес е зекатеја. Чалымичиге е зекатеја еме садакаја. Ола наете кувен ко дженети и ако каква дженети и ако денге зекати и ако денге садака. Со скио пекамбери вакерга, емо Курани да исто вакералам ги, Аллах да исто вакералам ги,
од ова со каде, ма андин, ма фалин тут леа, ма вазне кибарлук. Опан што удар, викинапе баб ал джихад. Баб ал джихад или дженнетул джихад, од ова значинела са е шехитенге со пеле, нормално, хем со перена панда, години евераке, години исламеске, оленгоро, посебно од дженети викинапес дженетул джихад. О шофто дженети викинапес баб ал قادمن الخادي خادمن الخادي خادمن الخادي начинала околе манушенге кола синелен буд сапари сине буд искрена опростинге ја веренге со кергеленге грешка никас наказнинге иако ленге кердапес неправда. Значи, акава дженети, акава степени, каквен мануша кола со итале сабрлие, искрена, кола со опростинге ја веренге, хем наказнинге манушен кола со керге оленге неправда. Маша. О ефтато дженети, викинуапес баб ал иман. Дженетул иман. Каква дженетул иман, каквен окола мануша, кола со директно о пейкамбери шефачија ковеленге косунати. Кола со директно о пейкамбери дова какерел, хематери олескере доваке, одеа група мануша, каквен ко акава дженети, кола со викинла пес баб ал иман или дженетул иман. Адава сине о ефтато, значи дженети, о втото дженети, тало, хемо палуно дженети, викинапе баб ал радеху. Баб ал радеху или дженетул радеху. Ко акава удар, ко акава степени, ке акаја состојба, каковен становника, кова со нон-стоп е Аллахе кергеле се при. Кова со хем диве скоро, хем ракате, е Аллахе скоро анава байрарге. Пашар диле е Аллахе пире зик рея. Хем, кова со нон-стоп захвално сине е Аллахеске. Акала мануша, какувен, ко акава офтото дженети, со викинапе дженетул радеху. Дженетул радеху. Значи, од дженетида, од дженебида створи мојтало амеки. О Аллах створи јаодова, ангедерте створи ноли инсане. Те ракамен, те пазинамен, со кереја ко амаро хајати, джиготе сием дживде. Акава информација, значи акала анава, хем остановникја кој со какувен ко дженети, а ракловела, хем пренесинела кава хадиси, таро Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем ве аля алихи, о хасаби лескоро Сахал ибн Сад. Сахал ибн Сад пренесинела акава хадиси со шунгја таро пекамбери саллаллаху алейхи ве селем ве аля алихи, а аракловала ки Сахих ал Бухарија поглавје пинду трито хадиси број 3000 тај душелу пинду ефтато хадиси. Значи, акаја информација, акава хадиси, шајтара кенде, ки Сахих ал Бухари пинду трито поглавје хадиси 3000 душелу тај пинду ефтато хадиси. Пренесинелале Васаби Сахал ибн Сад. Нормално и тало прелале дека акала удара е дженетескере, а ракловена хем коте, хем ко Корани азимушани, ко различна суре, хем ко различна аетија. Ама пошто мате лавтумаро време, те вакерафту ми ги саладула буд паре аетија, ме кердунту ми някаква кратко, те шајка информација те венла, те пенджарентумен, те арахентумен, те трудинентумен, барем јек таро акала удара е дженетеске
това становника иншалла ко судно диве. Морам те ва герафту меѓе, дека кога кава моменти ни одженети, ни одженени, бути накера. Ола правде пада на не. Ко судно диве иншалла, ке да о Аллах ка судинеламен, кове правде одженеми да, ол правдо одженети. O Allah te dura kerlamen, tare cenemes krega, hem taro leskre udara, taro leskre stepeina. A inşallah o Allah te paša kerlamen, ke cenetes kere ofto udara, hem te uživina ko blagodati Allahske, kova so o Allah, amen ge obećinila ko Kurani, e cenetes kere šuže buka, kova so ka nagradinilamen, hem kova so naneto volamen, meriba odote. Oven saste, so šugenman, o Allah neka zaštiti notumen, o Allah inšallah neka mu kel ponuri ko tumare kera, neka zaštiti notumen de tumare čaven em tumaro kera, inšallah o Allah neka mu kel po rahmetu pratumen de, te zora kerala amaro imani, te uputinila men panda pošukar kodini islami, hem okola prela kola sunane uputime, o Allah inšallah neka uputinil hemo renda, inšallah olada toven stanovnika ko dženeti. Assalamu alaikum, rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu.